Онтон Нюрба лугар улахан үнкүй төгілгететен ейді. Районнағы Нюрба үнкүйлер күрәқтігіге қыратыттан әменегер тие кытталлар. Тығынча 995 сыллақтан ұтылар фестивал үгіс үнкүйді ейден тахарда. Бұйылғы күрәқтігіге ансамблар бәлемнәқ кәлін арас нұрот үнкүйлерін көрдірділер сихили бұтығынан келер материалға көрім. Зинаида Тарасовна Петрова аптардах үгес полбу Нюрбан күлүр күрәх буда сырыга элбәх кыттачыны бир сын агамыста. Манна кыттачылар састара уяндан сагалан агам састактаргыдлы. Ол курдук сундар лугуттан эдер үнкү кругогун кырачан кыттачылары баллар. Бу сундар лугуттан тогосогон агаллым. Народный үнкүгө кыттары, онна эстрадный танцтен кыттары келет. Күрәккә хаддах настройда халыды. Победный. Үнкүгүн чөйдүк билеген. Билен. Улахан жоңга аканын хелеген эдер чатын айтык үнкү ансамбла чагыл хайдык кытынна. Биге табу танцуйнер бакуракка боллана лескин каннан онна рок-н-роллны кыттар жеп. Ансамбл бутыгар 12 киши бар, 6 кыз, 6 ол. Хамы кырабыт осколага өйрөнөр, 10 класска өйрөнөр боллакпыт. Онна Чамы улагаттар була оттикелактары. Нюрба үнкүлүр күрәхты 1995 сыллаха төрттемите. Онтон лахасда көлөнө сол буйсан, элбэг үнкүйөтү куюллан кына танянан тахсыбыта. Билинген самбыллар бары бу күрәхтен тахсыбык бүттен турорачы режиссер Маргарита Скрябинетер. Бу конкурс гитары бие элбахты хореографтар үлеләти бит быйыл семинарда бит семинар терибит именно жабу огоны кытта онна кайдак үнкүлөр сюжетта народная үнкүлөр турорга элбах мастер-класстан открытый уроктан семинар бүппүт. Кем керди көрөнө ларыдаган айтын сүрәхтен сүппәте жон сөбүлүр үнкүләре Нюрбаларга урутта баллара. Олар әре көрәх ытылы батак 5 сылын тухары бу үйдөгө сүтә симелие быгытыйбыта. Онтон бүтерәһен кенне атырбыт Нюрбан күтә хаян да хаттан тилле. Күрәх түмүгүнән кыралардан улаханыгар диери састак кыттачылардах Нюрбатагы искусство скуатын сулусчана ого үнкү ансамбла Гран-при атынылла. Александра Варламова, Афанасий Васильев, Эдуард Васильев, Сахателевента, Нюрба.